Bismillahirrahmanirrahim. So let's talk about indefinite pronouns. Razu the namushakhasu ya namalum zamirunu pada khabari ko. What are indefinite pronouns? Let's talk about them. So we have a simple sort of definition for it. Sada tarif loro the dil para wayuche. Indefinite pronouns are used to point out unspecific nouns. نامشخص ضمیرونه استفاده کیږي ترڅو نامعلوم نمونو ته اشاره وکړي یا هم نامعلوم نمونه ذکر کړي. دوی چې دي someone, something, somewhere, somebody, no one, nowhere, nothing, nobody, anyone, anything, anywhere, anybody. Someone کوم څوک, something کوم څه, somewhere همدغسې some کوم څه یا یو څه او no نه او any کوم. The pronouns with some are used in positive sentences. Why haga pronouns چې some لري لکه someone, something, somewhere په مثبت جملو کې استفاده کیږي. Someone is coming today. څوک راځي نن. I bought something. ما یو څه واخیستل. I will go somewhere. زه به یو چېرته لاړ شم. The pronouns with no are used in positive sentences with negative meaning. Negative spell غلط شوی. وای هغه پروناونس چې په ځان کې نو لري یعنی indefinite pronouns اوسیږي هغوی په مثبتو جملو کې استفاده کیږي خو منفي معنا ورکوي. No one is coming today to our home. هیڅوک زموږ کور ته نه راځي. I bought nothing. ما هیڅ وانه خیستل. Nothing is important. هیڅ مهم نه دي. The pronouns with any are used in questions and negatives. هغه pronouns چې any لري په ځان کې په سوالیه او منفي جملو کې استفاده کیږي. I don't want to buy anything. زه نه غواړم چې کوم څه واخلم.